dolazim iz jedne male sredine u kome nije baš sad bilo poželjno da mijenjate neke stvari, a doživljavala sam dosta nepravde, neke stvari koje mi se nisu sviđale i željela sam da promijenim. I kad sam došla u Banja Luku da studiram, znači da posla već veća neka mogućnost da ću ovdje naći neko udruženje u kome mogu da radim, da djelujem i našla sam Oštru nulu, prijavila sam se da volontiram i tako sam nekako postala dio Oštre nule. Dopadalo su mi se aktivnosti koje je Oštra nula tada organizovala, ulične akcije, performansi, razne debate na neke teme koje su tabu ili su zabranjene naprosto. Mislim da nema puta ka miru, mir je put naprosto i mi smo živjeli u jednoj državi, znači dijelimo zajedničku kulturu, jezik. Mislim, živjeli smo u jednoj državi, onda se to sad sve raspalo i mislim, sad nas neko uči kako da živimo zajedno. Mislim da mir možemo zajedno i mi možemo zajedno, samo mislim da treba da počnemo da kritički promišljamo. Ovdje u Banja Luci postoji dobar potencijal, ali naprosto ta neka priča, ti neki odgovori, neke teme koje ne žele da budu otvorene, da je tu nekako najveći problem. Znači, sva ta uloga pomirenja i suživota u Banja Luci prepuštena je ljudima koji se bave ovim kroz nevladin sektor, kroz građanski aktivizam. S druge strane, koliko su institucije u stvari spremne, koliko je politika spremna, mislim da tu još uvijek je na stand-by, na čakanju.